Hey, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birga men bloger Erka bilan bugun bizlar Survival Adventure o'yinining 7-bölümünü tushirib bo'lam. Aldığımız yerlere strike qatdan atla jezalayakta smelo jinab tashlabsizlar ku. Ketdik al. Mana men nanday monster ya'ni slither topgan bo'ldim. Wow. Qarmashdi. Lishaynik deydi ku. Yo do'stlar. Lan neyse da. Mich. Mich kerak do'stlar. Konkret, wow. Smell like'larni basib o'tirib qo'yinglar. Kelesi seriyani 3 like давайте ya. 3 like emas, o'ynamaymiz. 10 like smelo jinoy olатын шығарсыздар. Qarmash o'ldi. Ketdik. Qo'yib qarmash. Tarkan savaramiz saat 5 bo'ldi. Yo do'stlar, nima chiqib? No, attar kimligin? Minecraft'dagıday. Yo do'stlar. Yo maya. Predmetlerim bari yo'qolmay, ne olmadi? Bu bari yaxdi, shukr. Xo'p, bo'lmaydi. Kravatsizlik do'stlar. Qo'yib. Krabat. Oh yeah. Mana biz ne do'stlar, bilasizlarmi, kommentariyaga bir narsa deb qo'ydi. Tushunmaydim do'stlar, nomo'yin. Biroq men oladi. Kamoyeding bir narsa kerak ekan. O'ng qayoqdan topamiz? Shuni aytingizlar. Lopata topish kerak. Lopatani taydan topamiz. Bu o'yin yaxshi bilmayman. Men bunday o'yin do'stim The Ghost degan do'stimdan ko'rdim. Ketdik. Nol konkretno o'ldiramiz. Nima? Yo do'stlar, qo'sh. Ne bo'ldi lan? Vela qarnash o'tir. Do'stlar, konkretno o'ldirib kerak. Soat 8:45 ketib boradi. Bir narsa deydi. Kasper monsterlar keluvi mumkin deydi do'stlar. Auto. Eğer 5 minut sayın qo'shiladi do'stlar. Buni bu göz yo'qdaman, tungi 12 yo'qdayım. 12 yo'qtab olaylik ya. Hey! Konkretno ne? Bu yo'q artık. Ne? Uxtay. Tungi 10:45 ketdi.
Әзірше 1 минут достар. 3-ші бөлімде мен он сияққа баратын боламын достар. Броня жасайтын боламыз. Жарайды ма? Ал енді кеттік. Мынау не дейді мынау? Не конкретно? Кетар. Ұйықтайық қой. Ойла, 12 жарым болып бара жатыр достар. Ай, жаға. Зомбилар, зомби. Ұйықтайға бол, ойла. Каноэ деген бір әр керек. Ё-моё, конкретно. Ё-моё, таң вещан не oldu? Кімі? Опасности. Конкретно ұйқым келіп. Достар, айтыңыздар, каноэ деген не ол? Қаяқтан аламыз? Лопатаны неден жасайды? Айтыңыздар, конкретно достар. О, лопата шықты достар. Лопата. Веревка керек бізге. Веревканы қаяқтан алады достар? Веревка істейді. Ладно. Кеттік ал, лопатамен кететін боламыз. Охо. О, екінші жаққа келдік. Ей достар. Мынақта отындар конкретно көп екен. Кіре алмайтын ба сондай ма? 3-ші аралға да келетін жаңа жақында. Ой, детектор акудич. Қаны, не бар енді? О, огонь істей алам. Еттік істейміз, а? Әзірше келеміз. Удочка. Вот лишайник керек, панцир керек. Кеттік ал. Бірақ әзірше маған удочка тапыр. Удочка. Деревня битка. Наяқты не арыз? Ого, червяк. Бізде лопата болды достар. Каноэмен 3-ші аралға барғың келіп жатыр ше. Лопатаны істейді. Ё-моё, достар, азыр блокать етіп жатыр анда-санда. Болуң. Қойшы, каноэ деген бізге. Огонь алабыз, да? Огонь. Қазір келем достар. Сіздермен бірге болған мен блогерге болған қош сау болыңыздар. Мен бүгін Survival Adventure'ның 2-ші бөлімін түсірдім. Ал енді 3-ші бөлімінде мен 3-ші аралға баратын боламын. Оған каноэ деген не достар, білсеңіздер, айтыңыздаршы, қайтып істейміз, а? Достар, өтінем. Айтыңыздаршы, каноэ деген не? Ана аралға барамын. Қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен блогерге болған. Görüşmek üzere.